Assalomu alaykum. Абет Ташкентте bir tuğanlar. Мына бизде ушундай bir tuğan дос бар экен, Артем деген. Кайдыгер карабай. Ушул жакта акелерибиз, bir tuğanдарыбыз иштеп атты. Я атайын обед алып келип берип отурат. Алла разы болсун. Эки дүнө бактылуулугун берсин. Алла разы болсун сизден. Машалла. İşlerіңізге елік, құлапқан işlerіңізге доң рахмат. Машалла. Келем. Отур була. Қашық, бисмилля. Қашық таппы қойдың осы. кашык бар. Алып келесиз. Я Главный рольда устакебиз. тартпайлап койбойт. Бул экинчи главный рольда. Рахмат Арсен. Канча күндөн бери кайра бизге чалып атты Самат аке. Канча күн болду? Обети келип алып келем дейт, биз бирөө алып келип калчу, кетип калабызчы, бошо калабыз, ошентип бүгүн убакыт саат чыгыптыр. Алла разы болсун, магаз.